Kinong siyang sinong gejala Meghalaya buwan pai na sabar gejala kibladep simtika sabar da ke Covaxin. Kinhap manit gejala asam man pendep gejing simtika kabaar bat ke sorkar jela kadang penkre akabedai bat kene kebenta. Kajela Meghalaya no dugasi kebenengkong jong gejing aitika kala ai kipat ba da ke Covishield. Ndre kinong siyang sinong gejala buwan pai na keleng gejala jong keri. Kidan ru gibladep ban yo sisien da ke Covaxin. Usembut Menteri Rang Ba Kejela Ba Preston Tensong Ulong bagi dan kinong syong syong gejela ke beliau tika ne ke dos ke benengkong da ke Covaxin hakiwe pat gejela. Ndrai kilawan paino namar baka klam kala sapriang stat. Ndrai ke sorkar kan chimkia bagi nipat ba ki deben pendep ke jingyo tika ke baar da ke Covaxin. Ulong bak sorkar kala dep penbet bat ke sorkar Asam ban ai ketika kerpang ya kinong Meghalaya. Baru kerpat ginong syong gejala bakin phone syok office jong ke Directorate of Health Services. Kenang bagi sorkar kan yok penyalam yaki ban pendep gejing aitika bat ban wan pai biang no sya gejala. Kumni pi kidon ki katukan ngut ki tu kinong syong jong gejala Meghalaya jongi. Ki don let's say ke bena Delhi, don ke bena Maharashtra, ki don na keleng saudong jongga ri India ke jongi. Te ka first dose jong ki kila dep ai lepas syati. Ten rei namar ba ka jingkiu jong ka kis ki wan thai no ki bapli. Klem pan yo ban pendep i ka second dose. Te ka ai ka bengi penbet na gleng ko komen ko long kumni. Ba yaki kis ki bakum kita namar kimbun. Kila ban don san phongut la ni sis pangut ngilai keren bat ka government of Assam. Na kaleng ko government Assam ki long ready ban aya uneu vaksin. Tang ba ngihap ban rialam yakini hang thia po ko hati. Jadi kan ni ka detail plan ka bengi work out kalau ngidagi penbet namar impatip katnut kidon ki bakum kita ki nongsong sunong jong gejala jongi ki ba don kam ban lek ya ka second dose ha ka go vaksin namar ngi hang ne mekla ngi le bitang ka Covishield tingim don ka vaksin tin le don bok ba ka government of Assam pada marjan bangi ki le de ka Covishield ko vaksin kim le de ka Covishield tena ada ko mo pi nakaliang jongi ilatik op kilong ready tementang ngakerpat ya ki bakum kita ki nongsong sunong ka gejala mekla jongi bakin ngau ba ban phone sya ka office jongi DHS bakin ai kerteng iladi lanu ki deiru ban lek kenang bangin penbet mangin aros dong bakin sulet tok ban ai ke injection nang ta ken wan thai no sya lagi jogi jaka kisno jogi kadau kolong ba ka ko vaksin ka production joki ne keduna ka babun ka ne ka production kum malong herom ta ka de ka Covishield ka ba penmi ka serum company te na ka daw ngi ha ka to ka por ngi phap ngi pan hang sangi nang thingi ngi nang ne ka government jongi ngi pan be kat ka bagi ai te ultimately na government of India ki push ngi ke ai da u Covishield te anikla a Covishield ko mo pina marwa menta ba prinsip na Covishield siaw ko vaksin ya ka dos ka baar kamlong advisable na da ko mo pi ngi ngim don Covishield ko vaksin ka bangi syu penbet kalong daki su chung bot bat ka government of Assam kalong bakin island yangi la don san thongut ne sis pangut ba kin lek le ya ka ne ka injection ka baar ka dos ka baar kanang ba kin pendep kum madai ban pendep